U 45. tohoročnim čišlje novinohruske slovo na bokoh rubrike Tižnjovnik in memoriam našomu kolegovi Mihajlovi Zazuljakovi, a tiži zvid zo Shadski nacionalnoho sovitu Rusnacoh. Na naših mestoh zaznačena robota matičaroh u Đurđove i Gospodjincoh, a mož prečitati zviti zo Shadski skupštinoh opštinoh Verbas i Šid. Ekonomija piše o familiji Kuljanski zo Šidu, ktora ma uspišnu produkciju jablukoh, a tu i vecej teksti o pomoci državi poljoprivrednikom. Rubrika Kultura i prosvita spatra jakše odvivana stava po-ruski u novosadskih školoh, informuje o učestvovanju Keresturske školi u projektu Mladi vjedno, a Mozaik zaznačel atmosferu na balu pod maskami u novosadskim ruskim kulturnim centre i najavljuje mladežsku manifestaciju Dnjovka. Ljudze roki život u tim čišlju upoznavaju čitačoh zo každodnjovoscu 7 familiji nota zo Đurđova iz interesantnu robotu kustosa Tatjani Bugarski zo Šidu. Tu i predloženje feljtona jak nje skapal rock'n'roll.